ang champion. Dali ka ba yan? Here's Kikay. Kikay? Congrats, Kikay. That's the line. Woo! Bayad pa to, bayad pa. Wah. Nasaan na yung kulit ko? Pure nga babae. Woo! Congrats, Tay. You got it. Woo! Woo! Second. Girls category. Thanks to our government. Public safety, Kirisho Chabor. Woo! Kirisho, Kirisho. Kirisho, Kirisho. Aras public safety, securing the security. Woo! Kirisho. Si neighbor mag-okay lang. Girls category. Congrats. Hindi, madasad siya kadaog mo siya. Ano naman. Oh, wow. Wait, monkey dependent man good siya. Wag kita sa rules. Members under dependence. Ah, yeah. Another babae. Congrats. Woo! Close, close, close. Woo! That's the line. Oh, wow. Congrats. Congrats, Ate Yen Yen! Ate Yen Yen! Yoo! Ang over pa daw yan. Woohoo! SO pa yan. Woohoo! Kuya. Sabi mo, pang pito ako. Woohoo! Mami! Hindi, sabi niya. Pagkataas ng 20, pagkataas ka. Congrats! Oh, that's a champion. 2026 fun run. Third, bro. Whew, congrats. Congratulations. Good morning, everyone! A big warm welcome to all Kapit members, participants, and guests. Ibibigay ang dapat na ibibigay. Ito lang yung nakayanan namin. Alam nyo naman kung sino yung qualified na tatanggap. So, first 20 sa babae at sa lalaki. First 20 muna tayo. So, bibigay kayo ng nakajoy. Okay, narito po ang top 20 sa uli sa mga lalaki. for men category. Una ka, pangalawa. Nais lang po naming i-emphasize na ang hindi po nakabayad ng monthly dues from January up to May of this year is not qualified kahit po nakatapos po kayo ng ating panuan. So, I hope you understand kasi yun po yung rule natin. One of our rules na dapat makabayad tayo ng monthly dues from January up to May of this year. Thank you. Okay, narito na po yung mga pangalan. Consolation prize top 20. Number 20. George Hintaya. Woohoo! Hindi daw, mali daw. Mali. Number 20. CJ Mangadap. Woohoo! Congrats! CJ Parito. Ayun! Ay! Porto. Tumakbo pa. Wala pang ano. Kulang pa yan. Wait, but Yan. LD. Ay, LD. Saan ba yun? Oh, congrats. Photographer. Typhoon. Huwag kang mawala. That's Typhoon. Ay, may Okay, sakinan. salamat. Daplin, sakinan.
Sakyanan. Okay, number 19. Jelon. Chalon! Jelon. Congrats! Sayak. Yuhu! Ayun! Ah, Oh, sige. Number 18, Joby. Number 18, George. Pag tinawag po ang pangalan, punta agad dito. tagpo George. ka agad, no? Number 17, Romeo. Woo! Romeo Doble. 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 Ah! Oh, Talo tayo dyan, doble. bibilisan na. Doble ka laban. Doble. May taga-sabi. Oo, wala na yan. Panalo yan. 17, Dominic. Oh, AWN, Dominic. Ay, yan. Ah! Grabe oh. Roderick. Santos. Woo! Frank. Tumbler, ang laki. Buong araw. Frank. Tumbler, ah. Kachucha. Oh. Ay. Kenneth. Oh, skinit. Ah! Kenneth. Kahustin. Oh, yes. Ah, grabe. Renan Rodriguez. Ayos. Woo! Ah! Grabe. Sino to? Louie. Uy, pasok pala. Louie. Ah, pasar dong. Ito. Carl. Carl. Oh, yan. Ah, Jason Toledo. Uy, ikaw pala. Joby, nabanggit ko na. Joby, kanina. Joby. Nabanggit ko na. Hindi. Ha? Ah, hindi pala kasama si Jason. Hindi pala kasama si Jason. Kasi hindi ka nakabayad ng monthly dues. nako. May itlog doon. Sa atin lahat yan. Ano sasabihin ko? Kapit yan, kapit. Mark, Chris, Jasper, Hernan, Uy, Hernan. Vidal, Oh, Yan. Giovanni, Junicio, Dinisyo. oh, Nobo, Dinisyo. pasok. and Leveres Walker. Yan po yung ating top 20 men Sakit naman. category. Sakit ng TL. Sakit na. Compress. Uy, galing. Sildi wala apit. May una po na siya. I don't win. Sabi ko sa'yo. Nobo. Nagkatawag pa nga sa Batanon, anak ni Carlo naka-join. The rest is oldies. Oo, kanyan over na. Ano yan? Sombrero yan. Cup may cup siya. Lupad ka? Nag-20 ang first fight na. Final yung nila. Okay, congratulations men's category. Grabing action eh. Katapusan na itong hangin. Katapos. Hapit na maputol. Higda na good. Ayos. May ibang baka. Ayos. Padaganon jud kay Pumilo ba? Pumilo. Pang pumilo ko na. Duta ay. Kita yung nag-SMC po. Hindi kay color, ano? Nindot Murag ka yan. lang utungas bitaw ka sa May ra Pilipinas no? kanang kuan. Himalaya. Himalayan. Sabaw? Himalayan. Quick de. Mula di joke na. Tinamay flag. Third place yan na. Ito po, third place. Piniga pa. Tinatawagan po si Ronald Costuna. Third Wow. place. Award by our Capit President. Oo, marathon na eh, no? Picture, our third placer, Third Ronald. place. Congrats, bro.
hinihinay pa kanina. Wala pa na nang nanood. Di ba halata lawasan? Our second placer, Alvin Pariol. Oh, Uy, si Arbin, si ka na siya. Si Jun na daw. Gasay na yan. Gasay na yan. congrats, Vince. Ariyo. Nailog. Year first placer. Nailog ang bakos ni Vince. 2 years ago. Okay, ang ating number 1 placer is, first placer is, ano pangalan mo? Philip Dupa. Dupa! Woo! Dagan! Dalawas. Dagan, oy! Dalawas ba? Congratulations, guys. Ang mga paspas, ang mga... Oo, basta ulitaw. Baspas, oy. Philip Dupa. Basta ulitaw, dupa. Out sini. Utong pa. First Congrats, congrats, bro. Yun, dupa. Philip Dupa. Pa-picture yung Champion tatlong 2026 fun run. nanalo. Kapit, congratulations. Yeah, thank you very much, Kapit officers Lapit kayo rito. and konti. Kapit family. Wow. Congrats, guys. So, first place at the center, to his left side, the third. Second place, Vince. Right side of our champion. Dito mo ba na ni Pinjo? Congrats. Okay. Ayan, ginulo eh. That's the end, guys. Okay, Thank you. congratulations, guys. Until next time. Sa ladies naman tayo. Ladies, girls, top 20. Oh, Ayay. girls category yan eh. Rachel. Jaime, punta kayo dito. Punta kayo dito. Punta kayo rito. Dito kayo. Huma na na. Dito, dito. Oh! Layo, pagpaklayo na. Punta kayo. Ano ka diyan? Janipel. Janipel. Placer, guro ka, placer ba? Jessica. Dog mo ni mga lawa. Jessica. Sikan ate ba? Christine Joyce. Mga lawa Sikan ka. Jocelyn. Roll. Big. Ang winner niya, mga may turahan. Arlene. Arlene. Ang premia pandesal. Marge. Arlene nga dapat. Pati Susa. Lorna. Eresmas. Chris. Ano? Chris Zero. Siguro kay Wala. Finalist mo. Michelle. Oh, kasama si Michelle. Itong cashier. Sholin. Sholin. Asa man si Luloy? Selne. Patos Luloy. Wa mo humay. Selne. Wala surrender luloy kay Leia. Duway na gawas. Skarda. Ano? Sumaw Skarda. ng tanduay. Gawas na huway. Leia. Nanogkab na daytan do. At least si Mapin na siwas. Bina. Bina. Bidal. Pero kusog to si Luloy yung tay. Barbet. Kunong si luloy. Cassandra Abutin ng black David. ano niya. Kasali. Clara. Clara. And ati yan Jenny Uy, Rodriguez. appeal pa di ay. Our top 20 girls category. Picture ko. Picture. Compress. Appeal ko sa. Compress. Compress. Dahil na-appeal sa sunod-sunod mo no. Dito po sa gitna yung iba. Sa gitna. Dalawan. Dito po yung ano. Dito. Yan. Padala? Okay. Gidan ba mo? Padala po sobres. Ano? Pero may kuha mo sa Sagwa mo. Tapos sa city ay. Pwede po. Okay. Para kay MJ. Napot sa kuhan ka ng anong kiwa na. Congratulations. asa man ang palit. Sa military base. Kailan ako ba? Kailan. Salamat, girls. Salamat sa inyo. Now, sa ating top 3. Iya, top 3 na. Our third
finisher, Ikaw na, Jenny, ikaw na. Nonita Ejercitado. Wow! Oh, kusog siya na eh. Congratulations. Okay, dalaga paguro na. Third placer. Third finisher. Mangod anak na ulit boy. Dile. Nonita Ejercitado. Congrats! Na may lalaki dyan ngayon si Tado. Si Lorenzo. Lorenzo, no? Kasi asawa niya, no? Kasi asawa na Lorenzo. Si asawa. Hindi anak ni boy. Eh, sitado po to si boy. Si Tado Dito ka muna. Our second. Day! Ikaw di tayo? Day! Yan. Dagan, vlogger. Oh, yan. Daghan. Our second finisher. Si ano, si Kikay. Inday. Ay. Dagan tayo, dagan! Jordan. Kapit mag kalamit. 200 talaga. Ay, ay! Kasamang kiss yan. May kasamang kiss. Ay, ay! Ano? May kasamang kiss. Woo! Kiss at hug. Yakap. Yay! Yakapin mo! Woo! Yakap, yakap! Ay! Unfair! Unfair! Di ba giluod ba? Ay, grabe! Okay, our second Di ba finisher. namin ba? Yak! Galing! Inday. Jordan. Pagyak. Wow! Congrats, congrats! Oh, ito na inaabangan. Sino? Sino? Inabangan. Nanay niya. Si Kikay. Tuwan-tuwa. Paldo! Paldo! Our first finisher. Kikay. Franceline Osea. Oh. Dreams come true. Ang gantingan na naman po. Oo, Ang tawa ng ang saya ng kanyang ina. Paldo. Paldo! Female, tapos age category. Ang mudoy pa utang Thank sa you, kanila. congrats Kikay! 40 At wala na yung bayaran. Alright, so Sure. that is Kami 60. That's it, guys. 50 up pa. Wala lang kung mga Pinoy kayo. Oh, panandalian lang daw ang saya ng bata. Kukuhain na ng nanay. ay ay ay. Pagawa siya. Nanay mamaya yung premyo. Lagi. Kaya po siya naiiyak. Kasi, Okay, we have a special award for the kids. Kids, special award for the... meron kayong premyo. Mga bata, yung bata lang talaga, bata. Hindi bata, isi bata Sayon pa eh. Francisco! Sayon Francisco, asan ka na? Sayon! Kasi Sayon, Wow! Wahay. Sayon Francisco. Mga batang isip. Meron kang $1. Meron kang premyo. $10. Yay! Binigyan natin $10. Picture. At least tapos din niya eh. O, tinang. Yay! Congratulations, Sayon. Tam-tam. Oh. May cheese pa eh, sayang eh. Second, Trispol! Trispol! Congratulations! Ano, mga inahan, mag-picture tayo na yun ha. Siyempre. Nagtanaw eh. Transgender? Post tayo na. Hindi naman nagtapos si Like eh. Dapat siya number 1. Kapit na after high dad. Okay, another Jacob! Oh, si Jake. Oh. Nag-uniform man. Oh. Narik Oh. ko ni. Oh! Cyril! Asa ka, Cyril? Cyril, ano to? Oh, Cyril. Ha? Akala ko babae. Kumakain nga oh. Cyril. Sino mo? Special award. Kumakain pa oh. Hindi siya. Oh. Okay, congratulations kids! Sa susunod ulit ha. Ha, may isa pa? Sino? Ilidyon? Ilidyon din naman kayo. Oh! Super laki. Oo, matutuwa ang nanay niya. Preya! Halika rito! Si Joyce.
Nagsuka pa yung dami. Ha? Nagsuka pa. Rhea. Pero grabe sayok. Tapos na tapos yung lahat. Rhea, bilisan mo! Mawawala yung premyo! Ayun. Anak na ano, Chilo. Anak ni J-Lo. Uy, naka-10 na po siya. Kahapon, di ba naka-10 siya? Kita na po siya. 10 lang. Jammer! Jammer. Jammer, ha? Yung PWD, wala ba premyo? PWD. Ito. Senior. And our last finisher, RB! Yung bata. Where's Champion. RB? Come here! Anak ni Carlos. Come here! Last finisher ko no. Kinagsakay naman May sa special scooter. award po tayo. May isang PWD. Sino yun? Ito po, sinto-sinto po ito. Sinto. Oh, takbo pa oh. Yay! Abby, congratulations! Oh, finisher, last. Oh, nakalagay, last. Oh, prize. Okay. Picture, compress. Picture. Oh. Sakit ng mga pahay. Bukas ito, gapang to. Oh. Ito po ang last na ano. Prize. Isa. 160. Oh, may pandesal pa at pagkain dito. Punta na kayo. Salamat po ng maraming sa inyo. Picture po muna tayo lahat. Picture. Hello. Lahat picture daw. Oo. Hello! Oh. Okay, as we end today's event, remember this run is more than just distance. It's about community, connection, and Kapit holding on to each other. Thank you for being part of Kapit Fun Run 2026. We hope to see you again next year. Stay safe, stay happy, and keep moving. Picture! Picture to sa lahat. Makita diha, oy. Punta po tayo dito sa ating backdrop. Paglinya nila, mga paunata. Hindi ma'am, boss daw. Picture! Wala na akong boses, picture! 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 Wait lang po, dyan po muna kayo. Kuya, tayo muna lang. Sila, Steffi, marami ka daw paandar. Paano po tayo kayo? Wala po mga dito. Dali! Sample! Ganito lang yung stand. Pumabak ka lang. Ay, yung ano na kuya. Malayo pa yan.
Mauricio. Thank you. Until next time. Coach! Marami. Happy Sunday. Happy Sunday. Napasok pa sir. Dito si sir. Grabe oh. Ayos ah. Yay!